أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagariami sa gingeranaw, Giya so programa tanu, weekly program tanu tetandingan na gaya mga pagarini wa mga ulama o mga professional. Mag-ayon na yun sa penggelbak niran suagama, udi na ipenulo niran suagama itumpukiran si ko mga padadi manulun. Miyak kada-kada grupo di manulun sa gaya agama tanu agama Islam. Programa ini bituan tanu sa engkay no Islam. Inu ay kailangan no pagtaw naging gaya Islam. Na nagyuto isasumbag naging gaya programa pumakaryagan tanu so mga uketo agama tanu agama Islam sa giyang gaya pisesukwa na di tanu di kapagintaw. Kakagya umanisar kita nuna di malulubas sa mapya. Sa iko kababaluin niya ng mga Muslim, sa iko kababaluin tanu ang mga Muslim na tatang kadentanu sa ginawa tanu aso kamapyaan tanu sa giyang gaya dunia na yamala na si isalungan na maurina si ibu matatagu sa giyang gaya agama tanu agama Islam. Na nakataya giyang gaya pagritan si Alim Muammar na piakan dudtan uruneh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami at tumatandang sa mapi at pamamakinig si isang kaya Channel 10, mapiar kanusan na kapipita pagninami si ikwallah agyang kaya di tanud di kapakatutuna na nadirktanud na ilangan wallah apyapan si isang kaya kawang-kawangan gupidin wallah si iku mga itungan o mga galbakatano ang mga pipya ako maantano, kapunggun antano, ko kapakataling matano sa hadapan ko Allah. Yan kaya programa iingaranan sa limada al-Islam. Ang kay nutuka sa Islam. Yan kaya kabubaluit tano ang mga tao, ang mga Muslim. Na kasasabutan tano agyan kaya agama tanu agama Islam na isu ipagumpia si ikubetad ang mabibinasa. Pamakapagdudan tanu so tutulang ko miyangaw una na ayad ni kabinabinasa o mga pagtaw na sumugo siya Allah sa Nabi aaya piki aawidan yanun nagyang kaya agama tanu agama Islam panulon kakagi ipagumpia sang kutwa betad amya binabinasa. So Allah na isa akatiru yan. Nagyang kutwa mi alun yan sa Quran at tiyan manai. Laqad ja'atkum min Allahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ويهديهم إلى صراط مستقيم. قتر أنا والله piyayagian nagu piyanutulian ko mga uripan yan amya katalingumarkan wa tigwallah laqad ja'atkum min Allahi nur sabnar amya katalingumarkan wa puun si ikwallah susindaw. So mga mufassirun, cekin ni Abu Bakr al-Jazairi na inalun yan siyang kutwa tafsir yan Aisarut Tafasir.
Agyang ko to atiyan man asindaw na miyakang bide-bide roo so mga mufassir. Sa sabad at tumiyapsirun, natira na yutusu nuru Muhammad. Yutusu nuru da'watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yutusu sindaw o panulun o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyakat talingumarkan wa tigwallah. So sindaw, maana aso sindaw o panulun so Islam. Miyakat talingumarkan wa tigwallah. Agu wa kitabun mubin. Nagu so kitab at tanto din amarayak. Sa manai, na ayapitiro o Allah amyakat talingumana sindaw. Agugyang kutwa kitab amarayag. Initundog ro Allah. Apungguna na unu Allah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Pungguna na unro Allah. So mga tao apagunutan yan. Agyang kutwa mingit talinguma. Miyakat talinguma asindaw. Nagugyang kutwa anto na ini na kitab amapayag. Ay mana? Na aya pungguna na unu Allah. Na sa tao apagunut ko panulun o di na mingit talinguma a agama o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagugyang kai a kitab. Maana agyang kai a kitab. Wallah. Agye mababaloy abitikan o mga Muslim. Gye mababaloy a pagendudan o mga Muslim san kulang-ulangwan. Anto na ini na kawgitugitirang ko katataguilan sa isang kaya dunia. Gye so kitab wallah ayapatot ko mga Muslim na langon kailangan niran naroiran ng pagilya. Langon na diran kapsi sinabutaan naroiran ng pagilya. Langon agal bakirang ko kapagagama ko kauyag-uyagilan sa isang kaya dunia na gusto pagendudaniran kulangon na dirangkap si sinabutan na gyan kaya kitab wallah miya katalingumarkan wa tigwallah asa pagunuton na pungguna na unwallah saan ko titu lalan mga lalan iptegumpya na mga lalan akalilimtan kadua na so Allah na mi alwin yan agyang kutwa katiru yan inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Mataan na aya agama at tirimaan wallah nagyang kaya Islam. Ay kasabutro na inugyang kaya Islam nagyi agama at tirimaan wallah kakagi agama apuong ko wallah asataw amanung ganoy sa agama asalako ko Islam na ditirimaan wallah na daro penamataman na mako alungan amawri na pwede kumiyang alulugi. Yay katiruun wallah. Sang kutwa katiruyan. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sa tawatig wallah amanung ganoy sa agama lalan ukit asalakaw kulalan Islam. Salakaw ko ukito Islam. Salakaw agama makaliliw ko Islam na falay yuqbala minhu na dirun tirimaan at tigwallah wa huwa fil akhirati min al khasirin na maqawma ko alungan amawri na pwede ko miyang alulugi. Gaya mga oripin wallah di itano si idi ka pamakarayaga di itano si idi kapamakarayga siyang kaya mga katiru Rasul, mga katiru wallah, nagu mga katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasasabutan tano, ko kababaluit tano ang mga Muslim. Ayabu akatuunan tano ko katagumpia, ayabu akatuunan tano ko kapaka daya ko dunia. Naguso kapaka daya ko alungan amawri. Na si isang kai kitab wallah, si isang kai agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kati agyan kay ang mga pagariatan no na mindu dikira na agyan kay pwede sisang kay oras ta lamba sisang kay oras ta no. Iya pagaritan wa siya bunway na nanya na kasumbate. Nana tatarus tanu to ayaw to sa sumbagan tanu na angkay no Islam. Inut tano makakailangan sang kaya di tano di kapagintaw sang kaya dunia di tano di kapalubas sama pia agyang gaya agama Islam. Wah. Mialo agyang gaya guru tano ang kutwa katuru Allah taala tigyan mana iya
Inna dina indallahil Islam. Matta'ana ayabu at tirimaan agama si ikwallahu ta'ala nang kaya agama tanu agama Islam. Yung Islam na sistem kapagintaw. Ayabu ukit at tirimaan wallah as sistem adi kapagintaw na su sistema agi yung gaya agama tanu agama Islam. So mga pada sistem, udi na mga padaw kita kapagintaw na palayad no to renijik o agamatan o agama Islam ka ini ba na iniyan ay abu terimaan yan na subusu sistema aging gaya Islam. So di tanu di kaplulubas sa mga kamapian si kuwapian to na kalamalamaw kapagintaw. So kaplubatan ko kawiyagan, so kaplubatan ko kadatu, so kaplubatan ko ilmu, so kaplubatan ko langwan taman kinanglan ng mu'min, kinanglan ng manusia sa giyang gaya agama dunia na aya buat terimaan Allah na su sistema wa agama Islam. Gitu kaya tiruan yan sa inna dina indallahil Islam. Aya buat terimaan agama dina aya bu re-recognize no Allah Ta'ala sistem ukit kapagintaw na subuso ukit o Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Dati Allah Ta'ala maka surang-surang susiran utuwa pia manurunan sa kitab inun tabuku urian o kaya pakataling umakiran o ilmu katao bagyang bainahum kadengki uto kun dulun-dulunan niran. Wa may yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab. Nasatawat tigwallah ungkir niyan so mga ayat wallah. Namata anas wallahu ta'ala na madila pati ka pamagitong. Magaani ka pamagitong. Ayaw to api akailat wallah. Napon ka din sa minuna. Si kumyangaw na mga nabi na taman kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayat na sistem. Ap kita lingo mga nabi naging gaya sistema wa agama Islam. Udi na ukit-ukit wa agama Islam. Siya kaya pakataling mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na misuran surang so kaya manurunan sa kitab mananian na sa mga Yahudi o sa mga Christian agi utusuan dengan tirunan ko Taurat agusu Injil. Sisang ko Taurasiran na ay membuat kikilalaan ng Islam na giyong kuto matatago ko Injil, matatago ko Taurat agusu Injil. Uriano kaya pa kaumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakada wallah giyong kutua syariah asisi isang kutua miyangaw una kitab na minilapisun agiyong kaya syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam giyong kaya agamatan o agama Islami mantua kapapantangan. Na misuran-surang ang kutua mga tao apya manurunan sa kitab ada na meratiyaw ko Muhammad adem kemana daun paratiya. Na ini ba na yung Allah Ta'ala ayas sabab puto na dengkiw to ko pagultal taniran didengkiniran su Muhammad kakagi su Muhammad na si imyakam buat si kumang Arab yakam buat ku Ismail andeng nutua si isa pakasal na dirani kibaya ubaya makagtaw na sumbawatan Ismail. Ugaid na ini ba na yung Allah awa may yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab. Sa tawa ungkir niyan so mga ayat wallahu ta'ala mana niyan naging kutuwa may mga italing umasuguan na sa tawa ungkir niyan ito na wallahu ta'ala na mag-ani ka pa magitong katawan niyan ang kutuwa kaya ribat o pitong gisa. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Ubashiran raka tigu Allah pakipagpawala. Ubashiran raka pakipawala udi na ubakairan pumawala. Sisang kayaw kita agama Islam. Ubad na ukit ayairan pakapian. Ubad na sistema ayairan kedugin. Ubad na sistema imbalairan ko agama Islam. Ubashiran raka pakipagpawala. Nayap tiruun ka na aslam tu wajhiya lillah. Inimbayuran tangakan
inimbayuran tangakan su hadapakan si iku Allah mana niyan nami selimputawan ako si iku Allah ayabu pagukit tanakan na suukit amit taling Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana niyan nagyang kaya agama Islam gusto tao amagunutrakan ayabu selimputawan anakan naswallah ini selimputawan akan su hadapakan si iku Allah gusto tao amagunutrakan وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم na teru angka ko mga tao apya manurunan sa kitab aguso mga Arab mga ummiyin aslamtum eno miyag Islam kanu takagi ayabu kita terimaan na sukit agama Islam teru angka sangka na mga ahlul kitab kaya manurunan sa kitab mananian na mga Yahudi ang tawa ka mga Christian Bugyang ka na ng mga Arab. Ayun, miyag Islam ka no. Kada man aukit, aukit, kukuang ko kamapian arwar sa ikukit wag may Islam. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Na upamatigyan ka mag-Islam siran, kadugniran. So, ukit, o agamat tanwa, agama Islam, na sabnar, amyakap kadugsiran sa unto. Basta ayak kadugniran nas giyang kaya ukit syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyak kadugsiran sa untol. Wa in tawallaw fa innama alaykal balag wallahu basyirun bil ibad. Na amay kat tumalikod siran at tigwallah. Amay kat tumalikod siran na mataan ayabu paliwat raka na suka pa makasampay. Ubasiran telikud ka diran kidignang kayawkit o agamatan o agama Islam na mataan na ayabu paliwat raka na kapamakasampay ayaw tuwa man niyan na asar kami ni sampay ka susuguan raka amya pakarayag ka sa mga ukit ang kaya agamatan o agama Islam wallahu basyirun bil ibad na wallahu ta'ala na pigilay niyan wallahu ta'ala na pigilay niyan sa mga uripan. Uwe. Ayaman na niyan na ayap paliugat ko pugwid sa da'wah o di na pugwid sa panulun. Pun nakadang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dayon ni manto. Na ayap paliugat sa gaya mga tao a pugwid sa panulun na giya kapak karayagayran kisampay niran si kumangando uwagama na katawan mo Allah o di na pugilayin mo Allah so din kulawla ng mga tao kumidugisiran, kidigiran agiyong kutwas suguan antawa kada nasi idnu tumindud si iku Allah Ta'ala awan tuna ay ikidiin yang kiran ginan ini banay wallah wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sa tao ang bebenog udi na mamagingar sa salakaw ko Islam salakaw ko ukit o agama Islam fala yuqbala min na dirun dinuto terimaan wa huwa fil akhirati minal khasirin agus kanya na tigwallah ta'ala na si salungan na mauri na padeden ko miyang alulugi padeden ko tantua miyang alulugi ayaw tuwa mana niyan na sudi ka pelulubaw umani isa sa kamapian niyan si kuapia antuna dina pirkir keba na kapagintaw na saden sa tao aya ukit tanian na salakawa sistema kenapa su sistem agama Islam amin taling Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyong kutwa panaguntamanian na miyailang giyong kutwa panamarian na miyailang uto si ikuilay wallah diutu terimaan ayabuat terimaan wallah ukit na ukit giyong kai agama tanwa agama Islam YouTube ni sabab asigu yan sa mga tao يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هسكنوا أميامرت يا ناس سلكنوا إسلام كافة سكالان ulang wanian Hiskan wa miyamarat yan na sulukenu ko okit agama Islam sa kalang ulang wanian.
Mana niyan na sulid niyo sulang ulangwa na gulbak iyo may tumala si kukit wagama Islam. Agung gulbaka niyo so may tumala kalang ulangwan yan. Kalang ulangwan suguan wagama Islam. Gituin dudu waman. Hiskan wa miya maratiya na sulag kano ko agama Islam sa kalang ulangwan yan. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Ubaniyo keduga. So mga ukit udi na mga pase mga lakaw o syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Amataan na su syaitan na bagian niyo waridu ay amiyak karere. Ayaw tuwa man niyan. Sangkut wa kiyagira wallah wa may yabtagi ghayra al-islami dina. Sa tawang bebenug sa salakaw ko ukit agama Islam ukita ka pagintaw nasaya na buminira wala tattabi'u khutwati syaitan. Ubani ukitis ukitu syaitan namiyakap manaw to sa sulang-ulang wa na ukit asalakaw ko ukit o agama Islam na ayang araw to na ukitu syaitan. Away. Agito ini sa parwallah ubani keduga udina ubani ukitiso mga lakaw mga lakada no syaitan. Sulang-ulangwan asalakaw sistema salakaw abitikan, salakaw aturan, salakaw kita kapigintaw, apya andemia kapuon, kita kapigintaw, salakaw ko ini bedaw wagamatan wagama Islam ukit na ayad na ngaranuto na lala na syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin na mata na su syaitan na ridwe niyo wa miyak karere. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Upuung kanu silay, udi na amay kasumilay kanu. Kasalakawa kadugniwa ukit diniw kadugun so okay to agama Islam ko oriano kaya pakatali umarakanu umangararayaga karina oriano kaya pakarayagin rakanu miyakaw marakanu so Quran at igang gaya guru niyo miyakaw maraktanu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyamak karayagin ang kanamatatagu ko Quran fa in zalaltum amay kasumilay kanu udi na salakawa ukit taniwa ukit miyak karayag kanu, miyak kaumarakanu, aging kaya mga rayaga karina. Kaya magusay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulangwan apagukitan. Piyak kasenggiyan su benar agusu di benar. Piyak karayagyan su untulagu suribat. Amay kasumilay kanu. Miyak karayag kanu kataya swagama Islam arun matatagu su kamapiyani sa dunia na yamala nasisalungan na mauri. Fa'lamu anna Allah azizun hakim. Natangkadani wa matana sallallahu ta'ala na dumadee gamawangan. Upuung kanu silay kasalakawaw kita ipagintaw niyo natangkadani wa matana sallallahu na dumadee. Aziz ayaman niyan na langwan plano niyan na pumundas. Da pekabalamban si ko ikidiin niyan pamikiran niyan. Tangkadani niyo upuung kanu silay kasalakawaw kita niyo. Natangkadani wa mata naswallah na dumadaag sa kanya na mawangan ayaman niyan na upungkas sila salakaw kita na kaukit naswallahu ta'ala na aya pakapumundes niyan na sukabe yan din kabukren suka pakapumundesan yan sang kaya agama niyan naguding kabukren suikidian yan raka dumadaag sa kanya na dikern wanto na imbagay niya raka parusa malagi dumagaan ang tawa kadi kepakaipan ading ka din magdam sa isa dunia na ugid na sa isalungan na mauri. Hakim at tantua maungangan udi na da pawing ukipum betad niyan si ko mga galbakyan. Ginan mga pagarya. Miatangkad ayabu kepakay okitan o manusia si kudinian di kapululubas sa mga kamapianian sa dunia muriagawi nah gibu ang kaayaw kit wagama Islam. Giyang lang wanalimong yang gaya langwan alimu wallah ini turunian ititilagod sang gaya manusia langwan dinaya may tumala kailay tanu udina magugudam tanu ayamala na suditan rum panakatawan mga limu wallahu ta'ala ititilagod sa kapigintaw manusia na ayabuwas sabapanan na makapagintaw aging kaya pagtaw sa ukit Islam. Aniran makadug sa ukit wagama Islam. Mano to na
Wallahu ta'ala na si isang kutwa kinisugu niyan sa ayak kidugintano na suokit wagama Islam na tiagu yan san sumberang-berang alimu kesawitan udi nakapengguna ng kaya manusia kakagi paki penggelebakun agu paki penggulalanon agi yang kaya okit inembelan wallah sistem inembelan wallahu ta'ala paki tantur ng kaya sistem inembelan wallahu ta'ala agi yang kaya okit wagama Islam gitu mana ang kutakatur wallah tigina wa kadzalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun gitu mana tig wallah mau tu naman peterut tu penean udi na tatarut tu penean sebelum ian drakan sekan wa mga manusia na tatarut tu pendrakan wallah di diung kaan yan di diung kaan sulang wa nakinang laniw sisang kaya kapagintaw niyo la'allakum tuslimun ka angkanu makam bayurantang udi na anyo mang gelbak susuguan wagama Islam oy pada pakarayagun sama na na antuna ay petero na Islam antuna Islam ag kinanglan na roo maalos sudu tao sulang wa nakapagintaw niyan agumanggel bakut utaw si kulang ulangwan pisisukuan niyan tigman na yung mga ulama ayap tero na Islam na al-istislam wal inqiyad wal khudu' at-tam li hukmihi ta'ala. Ayat tigman na yung mga ulama abtero na Islam na kambayurantang agu kapangangarungan na ginawa kasungkad kaukit agu kapangalimbabaan kasundung at tarutup si ko mga hukuman si ko mga bitikan wallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ebtero na Islam na kapananangkupan kapangangarungan na ginawa kasungkad kaukit kakadug agu tarutup akasusundung kapangalimbabaan si ko hukuman wallah si ko mga bitikan ay niturun wallah. Isaon na tigman na yung mga ulama na ayabtero na Islam na al-iqraru bit-tauhid ma'a at-tasdiqi wal-amali bi syari'atihi subhanahu wa ta'ala. Ayabtero na Islam nagyutos so katarima udi na karikugnesa katarima si eko kaysay sa wallah kapagikral sa kaysay sa wallahu ta'ala ma'at tasdiq wal amali bi syari'atihi ar-raks o kapangim benar kabenara agu kang gelbaka si eko mangukitian aya Islam nasa kanian so katarima sakay sa isa wallah gusto ka pangim benar gusto ka pangim benar agu kang gelbaka kumangawkit aminit talinguma Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ni nagyang kutwa kaya giraw niyan asat tao ang bubunog sa salakaw kita kanaba suukit waga may Islam na dirun turimaan wallah gusto isa lunga na maurina may alugi-lugi ron nagyutimaan na ito sa tao maribat kaniyang ko kaysay sa wallah di niyan mapakaysay sa wallah sa tao dis kaniyan sumundung agu kumadag mangungunutan at tarutup si iku bitikan may tumala si iku simba agu si iku kita kapagintaw di niyan ikadug si iku syari'a aminitaling mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apia antunay buntalya na ukit apia andumya kapo na ukit na ayad na ngaranuto na lala ng syaitan due to terimaan Allah Ta'ala si sa dunia na si sa alungan na mauri. Yang gaya Islam na gaya ini sugu ko manusia gaya mala antap agu suguin si ko manusia tingman ay wallah wa qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Tiruang gahay Muhammad mataan ayat turuan mataan asuturuan wallah mataan asuturuan wallah mana niyan nagyutos sa Quran inus sayo Nabi sallallahu alaihi wasallam mataan asuturuan wallah huwal huda na sa kaniyani titu wa turuan
Sulang-ulang wa naguna na wa salakaw ko Quran na kanabaw tu titu palte koto ayabu at titu at turuan ayabu at titu wa guna na nasuguna na uli na turuan wallahu ta'ala yutu su Quran abu susundaw nabi sallallahu alaihi wasallam wa umirna linuslima li rabbil alamin nagu ini sugur kami akasilim buta wa nami ini sugur kami akapangunutan nami kasilim buta wa nami kapangangarungan nami aginawa si ku Allah amiyadin ku mga kaadin si ku rabbul alamin wa umirna linuslima li rabbil alamin ini sugur kami kang gelb kami ku Islam kang gelb kami ku ukit wa agama Islam asu at si ku rabbul alamin udi na Tuhan o mga kaad gitu kebtuir ka sa Muslim ayak kebtuir ka sa Muslim na kagya penggelbakan ka udi na dingka di gelbakan subitikan udi na suguan o agama tanwa agama Islam inukanan Muslim abituang ka wallah sa Muslim kakagya paki penggelbakar ka sira ka pekiw saran sulang wana kapasang ka ye ginawang ka usut tamu ka sa katantuang kayaw kit inimbalan wallah sistemaw kita ka pegintaw agyang kaya sistemaw agama Islam yuti kaya gira wallah huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada sekalian Allah Ta'ala imitur kanu sa mga Muslim guni kumyanga una si kumyanga una kitab si dinu kumyanga una kitab amya mangiturun si din kumyanga una ang mga nabi na sulangwan siugu mga nabi yaguso pagtaw siugu ang kiran amyarat tiya kiran na ini beturun wallah sungaran Muslim mga Muslim sekalian suwallah abitu ang kanunian sa mga Muslim wa fi hada min qabl guni say kumyanga una kitab wa fi hada nagusi isang kaya Quran imanto yung kaya kitab yu imanto a Quran na ini betur kanurun wallahu ta'ala agyong kaya ngaranyo Muslim ayah Muslim nagyuto sutaw dinian di gelebakan dinian di panaguntamanan agyong kutuwa okay to Islam so okay to Islam nang kutuwa tao dirun di gelebak nagyuto Muslim okay miyaloy tanong si kuminuna agyong kaya kababaloy o Muslim Muslim yung kananiman tuwa kababaloyin ka Muslim dapat na proud ka Muslim ka dapat na proud ka yung kanangaran ka na kiyat to kawan ka ayab sa mitur kaon na swalla dapat na dingkanan isundungangaran dingkanan pagmaan proud ka kaswalla na ayar kami tu sa Muslim say ko kababaloy o Muslim Muslim na patiman at tigumanga ulama sa tauhid asyarat o kababaloy o Muslim Muslim uwisay magalat sang kaiya patatiman na sukamu Muslimiron na diganap usatiman magalaton na giyong kutwa kamu Muslimiron na kepakay kabinasaan ay minusyan na kurang udi na ditaruto dipindi ko kala agu kagrabi ang kutwa miyagalaton sisang kaya mga syarat ako eloy tigman na yung mga ulama sa tauhid asu kababaloy o Muslim Muslim na patatiman syarat yan mibabanayro ng kaiyapat udiyaya maka pamagumana udiyaya maka tepi-tapi ko sakataw na diyaya kebaloy di ketantu ubas kanian na titu Muslim gitu sutigiran paganaron na ma'rifatullah bitauhid so katukawi ku Allah kakilalaaw mu'min si ikwallah karikugnay sa mu'min si ikwallah ta'ala ngulalan ko kaysa isan yan udi na makilala o mu'min si Allah isa-isas kanyan isa-isa kanyan na Allah away ikadua na tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam so kapangin benara ang kutwa Muslim si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusu syari'a aminit talinguman yan pangin benar niya na giya na nabiyaya
agugi ang kaya syariah aminit talinguman yan nagiyabu ititu okit ay tugumpia sa dunia muriagoi wal amalu bimujibi nagunggul ba kaniyan so mga patut ang gulba kaniyan sangkut wa piangin benar yan sa kababaloy tuwa gyutu na nabi agu kababaloy agyang kaya minit talinguman yan nagyayay kurit udi nagyayabu i okit ikatlo wa syarat o kababaloy muslim na al-mu'adatu lil musyrikin. So kadikleran yan ariduay niyan sa mga musyrikin, mga pananakot. Declare niyan ariduay niyan sa mga pananakot to, riduay niyan sa mga munafik, riduay niyan sa mga zalim, riduay niyan sa mga fasik, riduay niyan sa mga kafir. So kababaloy o muslim a muslim na syarat yan declare niyan ariduay niyan aging gayam yang alu. Riduay niyan sa mga kafir. Sa tarutop akap riduay. Ikapat na al-qiyamu biwajibin nasih. Al-qiyamu biwajibin nasih. So king gulalan niyan, udi na kipamayan digniyan si kumanga patut ang gulbakan niyan ko kasugu sa mapya agu kasapar sa maratta. Giyuti katitin Sandro. Ang gulbakan niyan sa panaguntaman niyan ipamayan digyan so mga wajib patut ang gulbak kaniyan si o kababaloy niya na muslim asugus kaniyan sa mapya agusipars kaniyan sa marata mbagais kaniyan sa pandu agu peke mo sawer agu mamosawer si iko'y kapya o kapagintaw o mga pediyan ang mga muslim sa mana mga pagariya nagyaya ipad amala apakarayagan tanu ang kaiya kababaloy tanu ang muslim mapakaisa-isa tanu sa Allah mapangin benar tanu awastwagi Yesu Muhammad asugu Allah agyan kaya syariah aminit talinguman yan nagyayabu ititu ukit maridu declare tanu aridu ay tanu sulangwa na ridu ay wagama Islam na ayamala ng gulbakan tanu manggelbak tanu so patut aku gugat tanu si iko kisuun kumapya agu kisaparan si iko marata semana ya tayang mga pagariakan na napakandundang giran pasi sa anirang kasumpati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marayag na gumasagugud kaya sabutitan no si Sagyang Kuto. Apya magusaya gyang kaya pagaritan no si Abu Jamal. Sama na mga pagariyami na bandaya mga umauras nagyang Kuto kapun bagatan no si mga pakaisa o mga pagaritan no ubaad na yung mga ananian na pumakaisi. Mga pagariyami, suwad na pakaisi yan na kapakay i-text yan si isagyang kaya number. So mga smart subscriber na kapakay atomix si isagyang kaya number 0949 0949 403 1549 0949 403 1549 kapakay i-text tanusan sa mga pakay sa tanong. Sukman sa mga Globe subscriber na kapakay i-textiran si isagyang kaya number 0915 516 4775 0915 516 4775. So mga pagariyam ya pumakay sa nakapakaya i-text yan si isagyang na duwa number na pag-entertain nami. Sama na ya na adna pakay sa amya resipta no si isagyang utapagarita no si Abdullah Ansari. Ay pakay sa yan natigyan aso agama na kompleto na inuniyo na anto na agyang kuto agi inyo turoon si kumangali ka aguso tafsiriyo sa Marawi asaw pak Islam masakit pan kagi inyong basaan so basa kafir
Giyutoy pakay sa aging uta pagaritano apung ki Abdullah Ansari. Nakatay aging kaya mga pagaritano na siran ipakaliwanag ng tanong siya. Anturang ko to, diniuri teruon, kumangali ka, pupaka kesimami kumangali ka iyo, saupa ka Islam. Masakit panatigyan ka, diniuri mbasaan subasa kafiri. Benar to mga pagariami, dia mi di mbasaan ang kuto saupa ka Islam. Kayaw to sebab nagyang buto di mi di ka plulubay sakit yan dumanayay. Kapakarya gami sang kuto pipikir na mi pakarya gami. Lani man mialu saya wallah ayabu awkit inna ad-din 'inda Allahil Islam. Ayabu awkit at terimaan wallahu taala na sukit wa agama Islam. Mialu ini ampun didun ke paruh. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sa tawang bebenug sabdaw kit kakna basuk kit agama Islam na si salungan na mauri dirun dinutu terimaan wallah na salungan na mauri na mialugi-lugi. Dia gaya agama tanu agama Islam na dinaya su Islam na al-Islamu al-Islamu qul la yatajazza. Dia gaya Islam na buuh. Yang gaya agama tanua agama Islam na tema na ya udi na ganap buu atigu kibasaun dia ya mapembagi-bagi dia ya mapsuaswai awai Islam ya A to Z kompleto languman pisesokwan okit kapagintaw na bitadanian sa okit waya may toko kapagintaw na kapanisig na yamalaon na kapresidente na pon na ka sa kapanisig na taman sa kapresidente na biganian sa ukit. Ayaw tuwa di may ituro na saupa ka ukit, saupa ka Islam na upuun so sabaad ko kapagintaw tano na isusungkad ko agama Islam na so sabaadun na kanabaw kit agama Islam na kapakaya saupa ka Islam kapakaya one fourth Islam kaya one third Islam aya minus na Islam ditarutup yang Islam ati mga ulama na aqidatun wa ibadat fi shaqqihi al-awwal wa syari'atun wa manahijul hayat fi shaqqihi al-thani. Yang gaya Islam na upama ka kisagindang ka udi na kiibarat ka na susaw pakon na parat kaya udi na tindug korek agu mga simba si ikwallahu ta'ala. Parat kaya korek si ikwallahu ta'ala makasigi po unon sa mga simba si ikwallahu ta'ala. Si ikusaw pakon. Uway. Wa syari'atun wa muamalat wa manahijul hayat fi shaqqihi thani. Na si ikusaw pakon na ukit-ukit kapagintaw agu mga hukuman. Ukit-ukit kapagintaw ko di kapagintaw manusia agu mga hukuman mga bitikan si kung dulun-dulunan pagtaw. Nah, sama nuto. Ay karayagin. Na upama ka mga simba o mga tao. Upama ka mga simba o mga tao na ikakedegiran si ko okay tuwaga may Islam. Ibarat yan. Nang kutwa uriano kaya paratyairan sa paratyairan su Allah Ta'ala kay sa wallah kutwa numero ko na iman atig tanu na paratyairan na ining gulalan nira ng kutwa mga simba sikut okay tuwaga may Islam mi simba yang siran ibarat mi puasa siran mi nay haji siran ini pinggal bakiran su mga simba siku okay tuwaga may Islam uwid na siku sabalaon siku mga hukuman siku mga bitikan siku mga ukito kita kapagintawiran na dirano to ikadag seko okay tuwaga may Islam nagyutoy di mediteron gyutoy pung betua nami sa saupa ka agama Islam ka ayabu Islam yan na sumanga simba niyan na ugaid na sumanga ukit-ukit yan subitikan yan suhukuman yan suparintan yan na di niya ni kakadag seko okay tuwaga may Islam na ayang arano to na saupa ka Islam kabetua meron ayaw to ama na niyan na Islamu tuwa di kumpleto Islamu tuwa di kumpleto ugaid na ayaw idunakal
Ang kaya agama tanu agama Islam na ginatan rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kumpleto. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iman tuati wallah na kumpleto akan rakano so agama niyo limu akan agitu so agama niyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum kumpleto akan rakano so ukit-ukit akapagintaw niyo so ukit agama Islam wa atmamtu alaikum ni'mati tiaruto pakan rakano so limu akan kaayaman na niyan na da abasan da asubuan aguda da asubuan abada makarayag aguda isa sapar abada kattu kawi waraditu lakumul Islam madina na ini kaswat takkan rakano so ukit agama Islam ayan yu kedegan ayan yu ukit waraditu lakumul Islam madina ini kaswat takkan rakano so agama Islam ukit gitu pagaria ayaw tu bitu nami sa saupaka Islam na giyeng kai pakatulang din taon giyeng kai akapagintaw tanu sumangat taon na suminimbasiran sa siku-ukit agama Islam ugay na ayaw kitukitiran sa dalmayngad siku hukumaniran siku bitikaniran siku parentayran na kanaba ukit kanaba bitikan agama Islam na Islam utwa diganap sa upakutwa Islam sip man sang kutwa di tanurun di katirua di tanu di kambasa sang kutwa basa akaper ilang manari mga pagariya yung kaya basa kambasa ako koffer na kanabaya makapabasa. Uda abay nilagid amap penedaya akapekata na iyan abasa si ko pimbas anun. Ugid. Ditanuaya maptitila ke pabasa. Aya buah kepakai abetuan sa kafir na subituan wallah sa kafir. Sudah betui wallah sa kafir, da betui Rasulullah sa kafir, na didna kabenarka didna bengkak kabenar sa betuan kasa kafir. Gip menang kutua tiga. Dia merundi kam besa akasakita dia medi kam besa sang kutua besa kufur. Na pagari kulai mga loksami mga pagariami mga bangsami saranau. Kena utu uba kami di imbel sa sakami ipaka kafir kutau udina sakami imbeturun sa kafir sakami pepetutun sa skanian na kafir. Ka ayaw tua iprupatan wa pepakarya gentano na so mga katiru Allah mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usayan mga ulama sa giyang kaya dunia ayat tanu kedegan pepakarya gentano ko mga tao kate subituan wallahu taala sa kafir kate subituan wallahu taala sa munafik kate subituan yan sa zalim kate subituan Rasulullah sa kafir saka mo tumambuwa kate so ini usayro ng mga ulama sa lagi da kiya giraw ibarat na guminyaraw sa wallah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Satta wa dinia nibeda ahukuman ukit kapagintaw dinian baluin aya bittikan ukit kapagintaw niyan hukuman yan na swagama Islam na siranat tigwallah na mga kafir na gitu pimbasaw to wallah engka iya mga tao diran imbeda diran mibeda hukuman so hukuman wagama Islam na mga kafir na aya buwa susuran surangan sayaw mga ulama na mala kafir udi na titua kafir udi na kana titua kafir udi na kana titua kafir oy giya bu pisuran surangan sa mga ulama na tigmana yung mga ulama ibarat yan na si Abdullah bin Bas tigmana bin Bas giyang ka iya suatu giyan sa manusia na amay ka paparatiaya anian agiyang ka iya Quran na giyay titua kitab agu giyay titua bitikan na urian yan paparatian yan agiya na titu ya na urian yan na paratian yan pensus ped abitikan udi na pada sistema irimbeng yan pikiran yan giyang kaya Quran na giya so kitabullah ta'ala hukuman pagukitan na giya membuang kaya sistema ang kaya inimbala na sistema ang kaya antawa imimbalon udi na antunay ngaran yan na sistema o kita kapagintaw na bitikan panaya na sadin sakaw kitan tanu saya na palaya kepakai na tigma na ibimbes agitu na titua kafir ka piak kirim bengyan so kitabullah piak kirim bengyan piak lagi dian udi na piak sagin dunian so kitabullah ayat penatigian uba ayam pikirian nagiya so kitabullah taala bitikan inem belanian na ubi nang kaya masa na di dunia dumada itu kabegu ya masa berang-berang yang gulau la amini begu na di saya dumada ita Quran ya na gieng kaya bitikan inem belan kata ya sungaranian kata ya supunanian na gia ya dumada it pasi sang kaya pag tau na titu penutua kafir atig manai yakin ya bimbas
amay manatiyan kagiyang kaya taw na paparatian niya na giya na Quran ya giya initurun Allah taala ak kitab agugiya bitti kana titu ugid na giyang kaya isa abittikan na mo kita kurumpasi karuna kana kekuwaso kawiyagan kan naruna kana kekuwaso kamapiana kan naruna kan kuwa sa mga kamapiana kan agu pekel ka ko panuba ko badin kabinasai na saya ko pasi mo ukit na giya at tigibimbes na kafiraya kufr duna kufr fisk duna fisk zulm duna zulm giya at tigyan na kafiraya amayto fasikaya amayto dina dhalimaya amayto paparatian niya na giya ibitikan ang kaya Quran agu paparatian niya na wajibuna ya na giyang kaya salako bitikan na paparatian niya na haram agu paparatian niya na nabagi kurek uwid nandudu na kuat tigyan ni manto karuna kan makukwaso kawiyagan kan runa kan masusuat so pagtawakan runak upasi ka kebinasaan ako na kapiray amay ito ating manay bimbas dali maya amay ito fasi kaya amay ito sama nuto pagarya nayabu pisuran surangan daro na mala akapir antawa kamay ito akapir basanan wallah askanya ni mimbasaun apya karayag tanu kanaba tanu basa aping basa tanu ko pagtaw wal iyadu billah kadir tanu patut agyang kaya mapanada basay betanu yang basa ako pagtaw tanu asira tanu makapon ka antawa ka akukum niya na siya kiuto na kafir uwid na si itmang ko kabubaluin ka muslim akunut tanian so kitabu wallah na subituan wallahu ta'ala sa kafir subituan wallahu ta'ala sa munafik subituan wallahu ta'ala sa zalim na keparat yang ka agu kebetuan ka mambusa kafir kagiuto kabubaluin ka muslim asumkad si iku kitabu wallahu ta'ala wallahu a'lam. Mga pagaryami, pakalangkap namin kanwa, ayabu pag-entertain namin siya ang mga pakaisa, na so mga pakaisa, related siya nga di pa magusay na mga pagaritano. Ayaya atitu pagusay niran na inwaya Islam. Na prilay kami niyo kung mga pagaryami, so mga pakaisa iran na makaliliw siya nga mauduiran, kadimi siya ku-entertain. Tanto ay amadak lagi nga pamana miya resipta no saya mga text. Pedu lagi nga pakaisa gi nga pagaritano si Haji Ali Andrada. Ay pakaisa yan nagyang kuto pitero iyo kompleto ridu ay tano so mga tao maada ku Islam datar o mga kafir. Anto na ikeswatano 80% na siikiran pagpakapuon sulangwan a pugusaran tano puong kukakan kanditar gusopad a pugusaran tano lewa na ginior kamyanan. Pangninda si ko Allah makasih sinabuta tano sa mapya. Gian kaya kau ya gue kita na ayatan urun pegendudan na so ini kidion Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kana na eka telwa syarat ko kabubali o muslim a muslima kailangan na marinayagyan din sekanian na ridu inian so mga kafir na sugunan nan wallah ko ketiru aun Nabiullah Ibrahim inaluy wallah wa bada'a bainana wa bainakumul adawa hatta tu'minu billah una nagyang kuto aya na so ketiru Ibrahim alaihi salam sa imantud na tiyan manaina mini panagipundin udina miyarayagdin kapriridu itanu taman sa dinyo parate ansyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manay, na marayag, agyan kaya mga musyrik, agyan kaya mga tao, kena ba mga muslim, na aya din na patot ko uripan wallah, na gudam niyan, gupayag niyan, aridu niyan sa mapayag. Supman sa mga pandag sisang kanan na pumakapuungkiran na tanudan tanong. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kanya ni pagampaganay a muslim si imya ginataw ko ingad o mga musyrik. Si isa Makkah na din na padun o Rasulullah ko paganay kaya muslim nga si karumanian so Abu Bakar sumnya maratiw na mga lulubay mga tao.
na tanu dan tanu kasu Rasul sallallahu alaihi wasallam na siugu nabi na daa ini turun abang kala abang yang pembangkala kasi di pamasa sa bangkala si iko miya pasad o mga musyrika si di pamasa sa panganengkan ko peken o mga musyrika si di pamadian ko padian o mga musyrika si plalakaw ko karsada ay nambala ni ki Abu Lahab na usay kaya na Abu Jahl sama nuto nagyanan ikatiroon o mga ulama asu nizam su aturan na nizamun syar'i agu nizam idari su nizam asyar'i nagyuto so hukuman ibebeda o hukuman salako ko hukuman wallah na dikepakai ko muslim ibaru banyanun ipangunut arunun megikukum so masu nizam idari aturan udi na bitika na katunutanur na mapapakai roo munutun sa mga muslim sa lagid o Rasul sallallahu alaihi wasallam asimu unut ko anto na ini miya ginataw sa Makkah aya mimbaal ko pa di iniran na sa mga musyrik ayan di pamasaan na ditaran ayan yan di pamasaan na panganangkan na sipapong ko mga musyrik nagyanan makampat as mbagitanusan na umanambu agyang kaiya pagariatan Sama na mga pagariamin na miya kahit kita kang yalambo sa oras, dito na yung 2 minutos. Ay katitimbulan roon, naging kutuat tigiyo, 80% ko pagtaw-tano na mga kafirma na rin. Nandi mo na yung kaparidu at tanong kiran. Giyamang buong kutuat kaya giro, wallah, hiduin yung siran na daniyan yung saratan ibilangan. Tigang kaya gurutan wa sasakat tawa Rasulullah na rin hiduin din sa mga kafir. Nasaktan natin, simala pa na yung 20% na kagiyamiyal nga ng kaya oras na neno kasi ko pakatunduga masa. Tandangi kami niyo sa pamakinagan. Kasi ko pakatunduga masa na isad na ya apakarayagan tanawag yung kaya kababalo yung mga kafir ariduay tanusiran. Penalamatan tanawag yung kaya tutandingan sang kaya station. Yung ko to apagaritan wa manager si Abdullah Makauraw. Yung ko to apagaritan wa kiyang gulalan na niya. Amala. Yung ko to apagaritan wa tutandingan sang kutwa madrasat Ibadir Rahman il Tahfidil Quranil Karim. Si Engineer Aminuddin Maniri agugi ngaya pagaritan o mga profesional kataya siran madakal siran aya dumadawrug sa ngaya programa bituan sa angkay ng Islam kataya siran na penalamatan tanusiran sa beribu-ribu panalamat sakki kidadawrug niran si iko panaguntaman niran sa ngaya programa kapengguna na ya insyaallah mga Muslim kesabutan eranun so mga pakasal agyang kaya agamatan wa agama Islam kesabutan nun so mga pakasal pekarayagun so mga pakasal agyang kaya ditanu di ikang gelebakas agyang kaya agamatan wa agama Islam umyugswalla na subapan wallahu taala si ku kamapian tanun sang kaya dunia na yamala na si salungan na mauri sama na yan na miyaw magyang kaya oras ipagenduda merkano di na pulad na merkano perumanati ku kibasaun so salam kalilintad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.